Izinto ezifana nomakibukibu lezi ezidliwa la ezikoleni omakibukubu ubungozi bukhona ikakhulukazi ebantwaneni kakhulu ngoba njengoba kade uke washo kwenye guest wathi hayi zona ziyawudinga ushukela inkinga ungawudla ushukela useyingane ngoba uyibona wena ukuthi usafresh uyabo but ekumele ucabange ukuthi lo mzimba wakho lo iwona upermanent awukho umunye yabo so i-damage ungayenza manje uthola ukuthi izokulandela later uyabo so abantu bathi mina ngidla health usena 50 usekhohliwe izinto azenza esemncane uyayibona lonto le so abantwana esicelayo kakhulu njenge department ukuthi beyoyinakela imizimba yabo ngoba awukho omunye uyabo so i-damage owenza manje ngawushukela noma udla amafutha kaningi ngoba phela lama chips lawo wakhuluma ngawo ayafry ama chips emafutheni uyabona lonto le kuzokwenzeka ukuthi mase sebethe ukukhula beko 30 or 20 bebe nenkinga yebo nikhuluma ngesikhaftini thina sikwazi uku-afford isikhaftini yini ongayigqugquzela ke emndwenini osukungenzi kahle noma ongathathi intweni uthi nakho ke ningakuzama kona ukuthi ikuphathe ingane noma ikuthole osukwini yebo engingakusho nje ukuthi ukudla healthy noma ukudla ngokwezempilo akusho ukuthi manje khona ukudla okuthile njengoba behlezi bezivela ku TV ukuthi ekumele uhambe uyokuthenga kuqala from izinto ezibasic njengani nje for example sokhuluma khona into ekuthiwa ifiber etholakala ku brown bread leyo nto lokusakhula uma bethi bebesho ukuthi isikho sebrown esinempilo but besingazi ukuthi yini now we know ukuthi leyo nto ekuthiwa ifiber so ukudla healthy ukuthi nje nasi isinko simhlophe nasi ibrown uthatha lesi sibrown esaziyo vele from ukudala ukuthi lesi si healthy namapharishi na jungle oats nali ipharishi elimhlophe angisileli lona linokolweni angithi so uthatha lona so ukudla healthy uqala ngalokho onakho before uzama ukubuka lokho esikubona ku TV ukuthi mhlambe ikhona ungathi ku healthy kakhulu but mina ngokwami ngisho ngithi umuntu othe ukuba mncane ngoba phela siyababona laba abantu abathe ukuba right empilweni abahamba ngemoto egarage ekseni uyambona uhamba ngemoto nengane yakho ufike uyithengela ibhego uyayibona lonto le so wena mawukuthi mhlawumbe uhleli njengemndeni njengoba mina nje ngikhulelene nanda nje uyabona na usuke nanda ngikhulelene nanda nje so thina ingasho ukuthi thina sinethuba lokuthi sidle healthy kakhulu ngoba lezi ezinye izinto unhealthy vele asikwazi ukufinyelela kuzona uyayibona lonto so engingakusho emakhaya ukuthi einganeni zethu sigqugquzele bakwethu ukuthi sisebenze ngesinakho thina sisemathubeni right ngempela ngoba ama temptations ethu mancane ngencane na yokuthi vele besikwazi ukuthenga ibhega zonke insuku